Bir günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabaları menен olturup la tadkhulul cennete hatta tu'minu. Sizler iman keltirmey sayın beşe gire albaysыңар dedi. Ve la tu'minu hatta tahabbu. Sizler tolup momun musulman bola albaysыңар kaçan momun musulmanlar biri-birinizi жақсы көрмей sayın dedi. Afala adullukum ala şeyin iza fa'altum tahabbtum. Sizlerge bir nerseni üretip koyayım mı? Oşol nerseni kılsaňar, sizlerden araňarda süýүү mahabat payda bolat dedi. Afşus selame beynekum. Araňarda salamdy jaýylt kıla, araňarda süýүү mahabat payda bolat dedi. Akırkı mezgillerde biri-birimiz menen salamdaşуу kээде көрмөксөнгө салып өтүү мындай жөнөкөй көрүнүшкө айланып калды. Пайгамбарыбыз башка bir hadisinde tanıganга дагы, tanıbaganга дагы salam ber dedi. Kırgızsыңбы bir-бириңе salam ber. Пайгамбар башка bir hadisinde bir-бириңерге salam бергиле. Василул архам, туган урук менен карым-катнашта болгула. Туган урук менен карым-катнашта болгула. Adamlar beypil uktap жаткан түн ортосунда намаз окугула. Ошондо бейишке тынчтык менен, рахат менен жыргап бейишке киресиңер dedi. Арабызда саламды жайылталы, таныганга дагы, таныбаганга дагы бири-бирибизге салам айтсак, бул Алланын сага тынчтыгы, саламы болсун деп салам айтсак, бул ар бирибиздин үйүбүзгө, иштеген жайыбызга, элибизге, мамлекетибизге Кудай Тааланын мээрими төгүлөт. Ошондуктан таныганга дагы, таныбаганга дагы ассаламу алейкум деп жылмайып койсоңуз, ондогон сооптурга ээ болосуз. Бар болуңуздар, бай болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.